Ja prat, a descrive di un tout le contadino bear, a wejo, a blijoin da butter, men ingal zo, padagon a hondagons ner, dus ma Yvonne Baptiste a deve rwanda wala rewali, dober un trom tro ala meneo duon, davon da ruz a Yven Adri wala ner. E witse, a web, da gemer bia de garanuur, a do pedride was a monero, a wa non gat clan un tambi a niveau de course. O inga zo ha met uur meus lara a vore de mont a hefon. Mi ha da onda wala notre apotica, tal kishon a wa un, a hida yunaino da la de otro ma plich. Me meus do mon da sport d'hiver, oui de vishkentan a rompel a retour mador, a ga meus rwanda gan ma vot course gini, roadi, un grand malade cadé a ma plich, da la canera de plom meniza ben dodi was dan ma presta von gini. A hinda zons ad un tambien, a da pu discal, a davon ba an estagier a got tisken gant ur ouest, o wake blas un tambion ti. Arema eme a notre pharmacien, arema zo suppositoria. A credadan ben a gredatet, dus a pes a de zur, arriva ai cal zavate. Oh, wala zi, ma hoch zur de pes alaran, be palaran der. Arriva a zo radical. Para me ma Yvonne, radical pe socialiste, arriva ai parfum zo communiste.